Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer umazi kwi Betway Premiership sokubhekela lapha kumtawu ke amakhosi iKaizer Chiefs udaba ke oluvelayo ekuthiwa ke iKaizer Chiefs finally isize emthola umdlali ongokudabuka ezweni laseTanzania, umdlali ke oneminyaka ewu28 ogijima ke kwiqembu lakhona ke eTanzania elaphana ke iAzam FC elaphana ke uFaisal Salum. Impela ke kubiwa ukuthi ke uyayishiya laphana ke iAzam FC uzojoyina ke wona ke amakhosi iKaizer Chiefs. Sesilindile ukuthi ke iKaizer Chiefs imethule ke naye njenge new signing yawo ke amakhosi elaphana ke uFaisal Salum osekunesikhathi ke nokho iKaizer Chiefs imfuna last season yayimfuna double velayo ke impela njengamanje ekuthiwa ke lo mdlali uyeza la eNingizimu Afrika uzojoyina ke wona ke amakhosi. Yona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.